Nekoliko generacija nakon Kaina i Abela, Bog se objavio čovjeku po imenu Abraham i rekao mu: ostavi svoju zemlju i kuću svog oca i idi u zemlju koju ću ti pokazati. I učinit ću od tebe velik narod i blagoslovit ću te i učiniti tvoje ime velikim i postaćeš blagoslov mnogima. Blagoslovit ću one koji tebe blagoslove i prokleću one koji tebe budu proklinjali i svi narodi na zemlji će biti blagoslovljeni tobom. Abraham je tada imao 75 godina. On uze svoju ženu, Saru, svoje sluge i sve što mu je pripadalo i krenuše u zemlju koju im je Bog pokazao. Kada su stigli, Bog reče Abrahamu: daću ovu zemlju tebi i tvojim potomcima. Kada je ovo čuo, prinio je žrtvu Bogu, poklonio mu se i uzveličao ga. Zatim Abraham reče Bogu: kakva je korist od obilja stvari koje si mi dao kada nemam nasljednika? Bog mu odgovori: pogledaj na nebo i ako možeš, izbroj zvijezde na njemu. Toliko će biti i tvoje potomstvo koliko je zvijezda na nebu. Abraham je povjerovao Bogu i Bog je smatrao njegovu vjeru kao pravednost. Nakon 10 godina, puno je vremena prošlo, a da Sara još nije začela. Predložila je Abrahamu da uzme njenu sluškinju, Hagaru, da rodi dijete s njom i tako sebi obezbijedi nasljednika. Kada je Hagara zatrudnila, počela je da gleda sa visine na Saru, tako da je Sara postala veoma ljubomorna na nju, te je počela da je zlostavlja i ponižava. Zbog toga je Hagara pobjegla u pustinju. Tamo joj se ukazao anđeo i rekao joj: moraš se vratiti Sari. Rodit ćeš dječaka i daj mu ime Išmael. Zatim Hagara reče: sada sam sigurna da me Bog vidi i da poznaje moju situaciju. Hagara se vratila Sari, kako joj je anđeo rekao. Abraham je imao 86 godina kada je Hagara rodila Išmaela. Kakvo je obećanje Bog dao Abrahamu? Kakav je problem Abraham vidio u tom obećanju? Abraham je vjerovao Božjem obećanju uprkos svojim godinama i Bog je to smatrao kao pravednost. Šta mi možemo razumjeti iz toga? Na koji način je Sara preuzela inicijativu nakon što je prošlo puno vremena, a Bog nije ispunjavao svoje obećanje? Šta nam to govori o njenom povjerenju u Boga i njegovo obećanje? U kakav problem upadamo kada želimo da ispunimo Božju volju na naš način i u naše vrijeme?